Kayak itu deh. Maju terus. Maju terus. Wah, acara naon? Buruh. Oh, di Taman Rusa. Berjumpa lagi bersama Tasya Akila, edisi bermain bersama anak di Taman Uncal atau di Taman Rusa. Kita mau beli makan rusa. Ada hese itu mah deh. Efek. Haringis deh dia. Mending dinu bieu deh. Mau alah bisa bebari muntang we ceklan kuneng. Kasih sih lah we kalem heula. Kade entong waka. Cepengan ya? Nah, kayak kadieu deh. Gini-gini sama saya. Oh, kayaknya nyamperkan kadieu. Ini di Taman Rusa Kabupaten. Sekali langsung. Oh, itu tinggal makan. Geron dia tuh meng. Kumaha ieu geron dia. Rusa ka dieu. Awas deh, uap liuk. Kade muntang ceklan yang. Peluk. Meng. Rusa ka dieu rusa. Kok geron teh ieu ya? Ka dieu hey. Kade tong balangah mundur digebrus. Tuh dek. Oh. Sana tuh kaki nak Tah. Kade rusa. Dek tong jauh nyamperin lain. Waregen juga namanya. Sok deh. Tah. Hey. Neng kuna jeung ieu bete jeung wortel. Aya teh, Dek. Sok ka dieu ya. Ta wortel dihandap tadi dina kaki. Kade dibebet. Tong luhur teuing, Dek. Om kakaknya barangkali ada sedikit rezekinya Om, barangkali ada keikhlasan dan keberanian ya. Hai, Mbak. Aya, Dek. Iya tuh yuk. Ayo orang. Tadi itu ayah tuh balik. Kosong tuh tinggal. Naon? Santok. Disantok. Tong deket teuing, Dek. Sengegel. Sakitu tanganna tong jero teuing.
Tong jero teuing ge. Adio, emang biar deh. Ini sini deh. Ya itu dia nyengir. Ya, tama bocil. Bocil, kadia bocil. Kadia bocil. Dia itu nyengir itu. Berhasil. Jatuh. Aduh. Ayo, seberang. 1, 2, 3. Nyengir itu mah. Dek, udah masukkan hadiah kan Ali? Tuh. Nyengir dia itu. Tuh ya si bocil. Sok bocil, kadia bocil. Kumaha gerwana? Bocil. Meng. Tata nyampur kan. Udah tinggal aja. Si bocil dia. Oh, geron bocil, kadia bocil. Kadia bocil. Kadia bocil. Sok, kadia bocil. Nu kotor mah alimun. Di bawah. Wah, dipaok deh. Si bocil deh. Si bocil hayangan deh. Awet si bocil. Muntang deh. Supaya halangan dia. Ayah deh naikkan deh. Dia rebut deh. Habis deh. Habis deh. Habis deh. Dirinya meninggal. Coba tuh. Awas gak bisa, tang mundur. Muntang. Yang original yang itu nih. Ya kacang panjang. Salatkeun itu. Salatkeun. Muntang deh. Tang mundur. Mau seneng aja. Ada muntang deh.
Bocil itu mah. Oh, kamu mundur. Kopron, agar jadi Handapang deh. Kopron. 26. Kela. Beli deh. Beli di hotel. Dek, satu-satu kasih ke. Ini itu mah tanduk nak. Gimana dia jangan dia. Gimana dia jangan dia. Alah, di mana Mi? Itu Mi? Di mana? Taman Uncau. Bandung. Yang kamu Sok duduk, bergeser. Sok deh. Bener, tempatnya. Kita lagi di Taman Uncau, Kabupaten. Tuh, lagi ngasuh bocil. Mewarnai tas. Di mana? Ya, di sana aja. Kan kuy, sedap teh ge. Mewarnai. Hah? Kalian? Hah? Di mana? Warnai. Buat yang mau main sih ke Pakarti. Ngasuh bocil murah meriah. Itu pipis tuh, urusannya pipis. Pipis deh. Urusannya Satu-satu dulu kan. tuh ngasuh bocil. Tapi nanya tamukannya jauh gitu. Jalu berarti noya bertandung. Tuh, sini merapat. Terima kasih yang udah gabung di Tasya Akila. Ayo kita ngasuh bocil. Tuh buat yang mau jajan-jajan kuliner di sini banyak aneka jajanan ya. Ya canak tapi dede canak bisi murah. Mewarnai tas. Awas deh, awas. Coklat batu ada nih. Coklat agar Yang mau cari jajanan tuh di sini banyak. Ada cuanki, ada kereta api, kereta. Yang mau jajan, cari jajanan sambil ngasuh di sini banyak tuh. Banyak aneka jajanan. Tuh. Ada hamster. Ini bocil nih mau mewarnai katanya. Yang mau cari jajanan tuh di sini banyak. Oh iya, sih ada mah. Juga tuh. Kemana nu bunga? Juk. Ada ya, genahan tiis. Tuh. Oke, gambar labu-labu teh. Juk jadi naon? Itu nu bunga. Itu nu bunga deh bagus deh. Nih, sok atuh. Labu-labu deh. Gambar naon deh? Belajar menggambar naon itu? Itu teh sapi naon deh? Bunga. Oh, bisaan ya.
Oh, kudu dilukis dulu, Dek. Kudu dilukis dulu, belajar mewarnai bunga, Dek, teh naon? Gajah. Oh, bunga. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di komen-komen. Diperkenalkan dari mana. Sok, dilukis lagi. Dilukis deui, dilukis deui. Dilukis deui, dilukis deui. Cing, bisa teh di Akila ngalukisna. Warna naon dia? Iya, terus dilukis-lukis. Dilukis-lukis, iya terus. Miring calik, Mang. Hah? Naon? 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 Iya, terus. Sok we. Melukis. Bisaan, bisa kayak tuh. Kanyal aduh. Oleh klok itu nah. Tong mentas tuh deh. Bisaan, udah kilatnya gambar nama. Sok deh. Kadarieu. Ngalukis. Edisi ngasuh bocil sambil belajar mewarnai. Di Kabupaten. Jadi bisa ngasuh sambil jalan-jalan. Kudu kuneng ya, Pak. Pak bantuan. Bisa sambil ngasuh bocil ya di sini tuh. Di mana? Warna pink. Ya, sok itu tuh. Bisa sambil ngasuh ya. Bisa mau senam juga bisa. Awas tong tanah garis. Tuh jadi mau sambil olahraga, jogging. Yang mau cari jajanan kuliner juga banyak di sini. Berapa sangkut? Dia rapi. Wah, hebat teh. Wah, Maju. orang tuna. Besok kaitkan sana. Bahaya orang iya we. Edisi melukis. Aduh. Ya, terima kasih yang sudah bergabung nih. Edisi menggambar. Kamu mah melukis.
Wes kan? Tere. Bocil kan dari ieu. Warnanya sama deh. Makan dia mah tadi pahit. Yang mau ngasuh sini. Di bocilan. Jaka ka dia jaka nang Mikel. Nang Mikel ka dia orang gambar. Oke guys, kita udah begini guys. Ayo yang mau gabung sini. Yang mau ini semuanya di sini. Belakang ya. Kita sambil bisnis udaranya ada panas. Ya, Akila lagi apa dek? Lagi melukis. Kan lukisnya di tas ya. Kanvas jadi bisa dipakai. Nantinya bisa dibuat buat wadah apa, buat kantong. Boleh. Kalau ke sekolah. Habis merah. Belum habis guys. Jadi ini lukisnya bukan di styrofoam ya. Lukisnya ini mah di tas ini, tas kanvas. Tas bipongkang. Wadah-wadah. Buat tas bekal. Ya, ka dari ieu. Oke lah, ya. Gambar apa deh?
Ini potnya warna apa? Warna ungu, warna warna. Ini tadi kan tanggal. Nah ini kayak gini rotinya ada 3 varian rasa. Ini yang lebih viral sekarang ada rasa coklat gitu. Terus ini ada yang rasa newborn, sama ada rasa chicken bolognese. Ini mah rasa Mau sosis jajan 10.000 dua jajan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Pati kayak si bere. Manfaatin apa? Manfaat.
Ya tuh kamar Dina. Ya. Terus deh. Jadi mamanya yang anu itu ya. Hah? Bisa gitu. Mahal. Tengah baik, atas kan. Terus gitu deh. Oh gitu ya kalau. Wah, sudah bu. Tos? Tos? Udah langsung balik. Duduk lah, duduk lah ya, duduk lah. Saya tisu tuh. Tuh. Jalan-jalan jalan. Jalan.